እንደውም አንተ ጊዮርጊስ አንተ ስራ እንደውም አንተ እስኪ እንደውም ርቦኛል ሰው ሀገር መጥቼ እንደውም ወይ ድል ወይ ሰላም ነው ወንድሜ? እሺ ሰላም ነው። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እሺ ሰላም ነው። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ሰፈር ነህ? እስኪ አዎ። እንደውም ርቦኛል። እስኪ ርቦኛል ምግብ ካለ አይሰራል ፈርት እንደውም ከሀገር ነው መጣሁ። ከሀገር? አንተ ሀገር የት ነው? እንደውም ወንድሜ ፈለጋ መጥቼ ሰው ሀገር ላይ አይዞህ በቃ እሺ። ና እዚህ ቁጭ በል። የሆነ ነገር አመጣለሁ። እሺ ወሩ ከነ ዱግሜ አይዞህ እሺ። እሺ ወንድሜ እግዚአብሔር ወንድሜ አይዞህ። እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እና ወደ የርኪ ነው? እንደውም ወንድሜ ፈለጋ መጥቼ እሱም ቤትም ጠፍቶብኛል። ስራ ላገኝ ብዬ ወደዚህ ሰፈሩም አላውቅም ወንድም፣ ምንም ሰፈሩም አላውቅም፣ ወዴት እንደሚሄዱም አላውቅም ወንድም። አይዞህ በቃ ስራ አለ እዚህ። እሺ እሺ ወንድም እሺ እሰራለሁ። እና ጫማም የለም? ምንም የለኝም፣ ጫማም የለኝም፣ ልብስ ብቻ ነው ይዤ መጣሁ። በቃ ተነስ፣ ስራ አለ እዛ። እሺ ወንድም እሺ ቀይ እሺ ይሄ ነው። እሺ ግብ ይሄን ነው የምጠብቀው? አዎ እንደውም ጥሩ ነው ጋሼ። አስኬዛ ቦልታ። እሺ ኧረ እሰራለሁ፣ ሁሉም እሰራለሁ። እንጠብቃለን። ቆንጆ ቤት ነው፣ ቆንጆ አሪፍ ቤት ነው። የኔ ቤት ናት። በቃ ግቢ ከነ ኬሰ ሄዳ ካምቡልቱስ ግቢ ከነ ኬሰ ዳ ስሪት ሄዳ። እሺ ይሄ ግቢ ነው የምጠብቀው? ሩ ቆንጆ ነው። ኧረ ጋሼ እንደውም አሪፍ ነው። ደስ ይሄደ። ኧረ እሰራለሁ። ወጂሳ ጃለተ ደምቲ። ኧረ እኮ እሰራለሁ። እንደውም ጋሼ እንደውም ኧረ ተነስ። እንደውም ቀይ እንደውም ተመስገን። ምን የትዬ ምላስ ይላል ወጂሳ ጃለተ እሰራለሁ ጋሼ። እንደውም እሰራለሁ። ኧረ እንደውም እሰራለሁ። በቃ ጫማ የለማ? የለኝም፣ ጫማም የለኝም ጋሼ። በቃ እኔ እሰጣለሁ። እሺ እሺ ጋሼ፣ ችግር የለም። እንደዚህ እሰራለሁ ጋሼ። ኧረ እንደውም ኧረ በእግዚአብሔር ራኮን ገብ ተው እንደውም እስኪ አይገባም እኮ ጋሼ። እንደውም እስኪ ና ልልቀው ጋሼ። እሺ እሰራለሁ። በቃ ቻው። እሺ ጋሼ፣ በኋላ እመጣለሁ። እሺ maaltu deemaa jira tiktook kanarra immoo namni dhala namaa basumaa wallee jedhee qaluu jammare. Ay Oromoo baroo baraam qalamnaa ijoollee maal kana teenyee ilaaluun qabnu hin bara. nagaadha akkam? Nagaa maaltu jira? Nagaa fataa tarras nagaa maaltu jira jettee? Maal immoo maal taate? Maal hojjechaa jirta? Maal jalqabdee? Ispoortiin hojjetaa jira ka. Akkamittiin ati nageenye uma nageenye? Maalan nagaye? Maaltu jira? Uma nageenye? Maalan nagaye? Uummata salaalee uummata keenya akka horiitti irra dhaabbatanii qalanatu maa nageenye? Nu qalaaruun jedhe. Eessaa dhageessati? Maalan nagaareen eessaan nagaye? Laale qomceen uummata keenya akka horiitti qalaarti jechuudha. Hin argine tiktook nama ilaalaa jirtu? Hin argine. Eessaan argarees? Hin agarsiisaa sin argitamte argitee? Argiteenii waan gochaa jira? Akkasitti qalamaa irraa jechuudha. Amma ani aaree dadhabnaanan ispoortii hojjechuutti ka'e.
Kanaafuu atis akkas fakkaatee natti bira bira dhaabbatin deemiti uffata ajeenii uffadhuuti. Sirriidha uummata dhumaa jiru kana uffachuun qabu durii. Deem na biraa bakka. Uummata Oromootu qalamaadha. Nan dhufa. Hin deemu. Deemi. Siqaaluu kaa deemtee uftee dhufee kun. Ta'ee nan gubadhe. Maaliif hin gubanne ani nagarre malee amma yoonaa yoo akkatti taa'u kooti fanuuf ittan gubadhe. Oromoon hundinuu sagalee taana jechaara garuu ani sagalee ta'uu qofti gahaadha natti fakkaatu. Kanaafuu inni sagalee ta'uu qofti gahaa miti maaliif gocha isaan irratti gochaa jiran kana akkuma isaan irratti raawwachaa jiran kana nutis irratti raawwachuun dirqama keenya natti fakkaata. Biyyuma kana keessa asuma naannoma jirru kana keessa jarri meeqa warri nu qalaa jiran meeqa akka jiran hin beektu. Sirriidha nan beeka garuu jechuudha. Amma sagalee taana nu kana sagalee waanuma isaan nu gochaa jiran kana waanuma isaan irratti raawwachaa jiran kana utoo dandeenyatoo nutuu raawwanne ofirraa dhoowwine. Amma asuma bataskaana keessatti qarshii guranii achi ergaati kan nu qalchiisaa jiran meeqan jirani. Sirriidha. Sirri miti. Sirriidha kanaaf asuma warri as eegumsa eegaaran maal akka isaanii nurratti yaadaaran beekna. Osuma kanuma qoranneetuma waa gochuu miti. Qoranneetu waan isaan gochaa jiran qofa beekne. Borus akkatti deebineen qalabnu barte. Kanaafuu tokko taanee nuti tokko taanee jechuudha. Waan nurratti raawwatamaa jiru kana ofirraa balaaleffanneen baay'ee natti tola. Osoo amma kana kaanee abbaa motoraatti himne abbaan motoraa akka nu balaaleffatama. Nu balaaleffata wal dhagaan jirru. Wal dhagaan jirru waan tokko een. Wanni ofii waan ifatti ka'iiti. Wannuma tokko lallaalamee deddeemnee tokko. Marijoo maaltu dhalate? Abbaa galataa dure? Abbaa galataa dure ijoollee? Odoon dhiisee duuni moo? Odoon dhiisee duuni? Maal? Kun ijaartiin maal gannaqxii yaa'e? Hin dhageenye moo tamammaati maal haasoftaa? Maal haasa'artaa? Abbaa motoraa nageenya isin? Abbaa motoraa maal taate? Maaltu dhalate? Maaltu dhalate? Umaa nageenya? Umaan nageenya kun gurra ko. Jarri uummata keenya salaalee aduudhaan akka basumaa moldeedhanii cibsaa qalaa irraan nageenya? Ani maatan nagee maadhaan nagaa ijoollee ko. Ani maadhaan nagaa. Hin nageenye? Namumti sinitti mul'een jiru? Nutu bareeka. Maadhaan nagaa ijoollee ko. Gaddi qoftumaa nu buusaan jiru maaliif kaleessarraa qabanii hanga har'aatti nu qalaa jiru. Kaleessumarraa jalqabanii amma ammaatti as geenye jirra har'a. Har'as immoo dhalootatti dabarsanii nu qalaa jiru. Waan hafeef baabura isa seena nageenyaa turre qaamaan nutti agarsiisanii viidiyoon kaasanii nutti agarsiisaniiru. Waan hafeef isin maali amma isinitti himnus maal godha? Aartanii somaa gochuu hin dandeessanii. Waan hafeef tokkummaa keenya jabeessuu qabna jedha. Bakka chiigaa ijoollee maal goona? Maal goona tula? Indoo la dammaqa ልደውል ደመቀ ሄሎ ደመቀ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደውም እኔ ስራ አግኝቻለሁ። እንደውም እንዴት ደግ ሰው ናቸው። እንደውም አንተ በእናትህ ሁሉም ነገር እነግራለሁ እዚህ ተቀምጬ። እንደውም በቃ ሁሉ ነገር እንዴት ናችሁ? እስቲ እንደውም እግዚአብሔርን አሁን ትገባላችሁ፣ እዚህ ትገባላችሁ 4 ኪሎ። እንደውም እኔ ሁሉም መረጃ ሰጣችኋለሁ። አዎ በእያንዳንዱ ረዱ ያገኛችሁ እንዳለቁ እንደውም አገር እንደውም በቃ እንደውም ደግሞ እንዴት በቅርብ ጊዜ እንደውም እንገባለን 4 ኪሎ። አዎ ደመቀ ያቆራርጣል ድምፅህ እኮ ደመቀ። አዎ እንደውም ጥሩ ነው፣ ደግ ነው። እሰይ አዎ Mala sarti namatti qomceedhaan natti godhe kan eeggadda mucaan fidee asitti hojii galteellee kottu waan isin hasaartu ageeffachuu qabna. Suuta dhimmi. Ayiramo argitee gaarummaan inni kana dura ta'ee fi mucaa kanaas waan hafe qoxxameen naasina. ደህና ደር አባቶቹንም ነው ተኝ ምንድነው ኢሳዩ ማላ ሰዓት ወርተ ምንድነው የምትለው? ምን እያወራ ነበረ? የማን ሰማ መስሎ ነው እንዴ? ረበናው ዘራቤት ኢሳዩ በለሰ ኢሳዩ ልቀቀኝ አረጋሸ ውይ ጋሸ ማራፉት እንደው ማን
ሰው ዱጉ ማራፉቱስን ማልጣራ ቆይ ቆይ ዞር በልልኝ አረ ቁጭ በል አንተ ቁጭ በል ማልታተንስን ማልታተኒ ቁጭ በል ያልኩህ ነው አይደል ኮት ሳይገድ አቲ ማራፉ ማልቀየት ነው ፍደኒ ሰዩሞ ዋንሽን አሳቱር ታገሰ ማልቻቱር ዋንን ጎቻሩ ዋንን አሳቱር አርገሰያቲ አማዩድ በቻርታ ዱርዮ እንድኩኝ ደበደገና በይ ኦልተ በ ወይስ ዶፍቴ ማለ ዶፍቴ ኩኒ ለፍስኪ ኩኒ አልማ ኬኛ በረ ራቆ ካንቆ አርጊቴ ሚቲ ከኝማ ዱኑት ገመ ዋንሽን ጎተለቲ ማና ዋንን ታቱር አርጊቴ ዱርዮ ተኑ ጀቲ ከኝማ ነው ቀራ ነው ቪዲዮ ዱርዮ ነው እንጂ አገ ቀለምቱት ይንበርቱ ከኛ በረቃ ሁንዲ ሺቱ ቀለሙ ቀብኒ በሩዳፍ ጀቹዳ ኦሮሞ ተካተካሺ አገ ቀለምቱት ኡፊን በርቱ አከሚቲ በርሲም ነሜ አከሚቲ ቶኩማ ኮት ዲስ ይናርጊቲ እንዴት ነው ቤቱ ተመቸ? ተመቸኝ ጋሼ ላግዛችሁ እንዴ ጀቲ ጀርቲ ከነጂዋን የሳፍ ዲያስካይ ነው እንጂ ቆንዶም ላግዛችሁ ይሄንን ነው ተመችቶታል? አዎ ተመቸኝ ተመችቶታል? ጀርቲ ጋሼ እንደውም ላግዛችሁ እንዴ ኦሮሞ بسمع